Ki nong senchar snong nong senchar hima bagi kan hun sing bhalang ba pher jong ka dong ka than mo sanram hapo ka jingilam uba HM Shampliang MLA barim bat uba Alvin Sokmi MDC mentak sing balang ar phui trik nailar ki lej banye kendu yu sumbut menteri rangba ka jela uba dei pejru yakatan PWD uba prustun tensong ban buddin halor ka jingdawa ban suna penhe ka surok na wiloy sedu balat kepala jot rathai labun teli ki senam Habami nakakamera uba prestun naikiliang uba Alvin ulapan pau kejing sngau kemen bat ai kuble ke sorkar jela hapo kejing lam ukonrat ke sangma bat yathu usumbut menteri rangba ulapan tip baka sorkar kanak penkre iki DPR ban penkela surok intermediate ya ke surok newiloy sampalat ulaya thuru ban penbha bat penkela intermediate ya kate ke surok en baitingka naka World Bank bat naikiliang ke sorkar kasa simkia ban penurlong ya kate kamat ban penbhai ketika surok ke banlong ke jing mentoy yigi pat ba Itu dia nak di NGO desa. Dapat dokumen ban penbenar segi pajak Joko Bosram ba ngidang suwan kendu ia Deputy Chief Minister bagi in charge ya ka PWD Road but dokumen nakalian kajong habang iwan bani kendu nakalian kajonga kumu MDC ba hima bali ex-MLA Jokathan ringkat lang bat kinong sisar snong ki NGO but gi dokumen hakani kapor ban pentip sapi ba nakalian jong Deputy Chief Minister ila ai ka assurance ya kaba kasurok nadu na po weloy shadu sapo balat shen kin sanction no but kin sedang mansna so ga DPR but ba ka project kanya chikmat but ni dokumen ru ban pentip sapi habangi OCE namar ba kasurok kelas news hadu kata nadu na po weloy hadu emotionram but na trong plan sharum but na karen ga jong Deputy Chief Minister ru ilai assurance ba mentah shen lakut nu slap mentah in sanction swa kapisa tang ban yo swa ka repair khnang ba bansuk ya kalit kawan jong pai ba tangita corporation Jangan disrokin. surok mentah na kalian jong Deputy Chief Minister ila pentip ba kandika intermediate link Tekan nukulur it hay ketika bisa banyak kinang le ka DPR mentah tengimpat la ba no ka exact amount and then la de ka DPR ngin certificate exact amount ka no bakin section but ya kini ka ni sutu ba ya kini ka bisa ka ban yo mentaru kande na boka sanction naka World Bank approximately ngatrai dokumen about 80 km markan kane ka surok kan connect na kan connect surok sya ka Ranikor constituency kan irap sibon namar ba ngila angno dagi phopo snem si sai kata kade ka surok kade ngam kade nadu ka policing ala ban nadu ka port independence ka jungi ya ka ba kade ka surok kan sang yo kade bakin kinyat kini ki sipai bandik yada yangi hadu po kapot te hendrei nadu ka tu port hadu menta ka surok kadang ne unjo te mudur ki menta la kan phopo snem te ngi dokumen hakane ka port bat ngi dai khublai sisa ya ka sarkar haka jingelam jong Chief Minister Konrad Sangma but Deputy Chief Minister ngai khublai kerpang yi ba hadin baka hakane ka sarkar ke MDA 2 ki jing angnot jong ki jing angnot jong ki ba jong ka Bosram constituency sha ni lala ban pendet Minister ila em kin sedang kin haban shimi kini consultant ki bayar taya ber ke government bende kani ka DPR ikamai kan karne andai ila ai assurance ngi ba in deploy kan kapala Disrok na. ka first phase markadon urban tahang tu ka first phase ka kaladep ka second phase ka kadangyan ka project ka kamsuki kendiat handai na kalian ka jong iru ila ai assurance ba ila Pak Budin na chief engineer juga PWD ba bu yakren bari kontraktor bari trace surok bari compensate namar ba ka data ka second phase ka ba ngisem jing sisa ki pek ba namar ba ka suki per ka kam Tapi day ba snew pala tu orang
Dari hadian ba nakaliang jong i sar HM Sampleang ba lokal MDC jong i ba event ke sokni i hadian banglai uat i bat khamtam hadian bangi osngeu i kubor kham saya ba ngi pana ba katuka surok ka balamang mensuap kapo kerusan klur na wiloi sedu sa troppleng i pana ba kini surok lasngeu ba umpala daibat no askiwi pat ijaka bat dena takadaw hadian bangi la uat ngila pensengau haki nong yalam ke jongi hai sare semsapliang berita alvin ke sokni de nakaliang jongi la convince kan ka meeting ke balong mentaka sengi ban kendu bagi deputy chief minister ban penlong bangin in ban pensisa ban omba kani ke skim kam kanom do andai hadian bangilai kendu i deputy chief minister mata da de pensai ba surok kabin samang nak mentaka ni surok nak mentaka wiloi hadu balat hadu haran kor kam desu ketuka sanction ka barem handai menta kinyo nak second phase jo ka World Bank ban ka pedutaro kala khamjrong ba ka amount sanction ru yong ba kinang le kinang pha consultant ban hadian ke consultant ke sepha le ke DPR ba katlo ka amount ka bakin sanction hadian ade le ke DPR ni selamat dik ya kata ni dokumen berpau kecing sungu ya ka sorkar kecingi lam tu kontrak dia sama bagi deputy chief minister